Ikaze makuru yacu kuri M247 TV, amakuru atugeraho aturuka i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Amakuru ajyanye n'impanuka ikomeye cyane ikamyo rero yahitanye umwe, undi ahita akomereka mu buryo bukomeye cyane uko mubona ku ifoto. Ikamyo rero yari ipakiye imifuka y'isima yavaga i Musanze yerekeza mu karere ka Rubavu, ikaba yakoze impanuka ihitana umuntu umwe, undi arakomereka bikomeye cyane. Hagana saa 7 z'amanywa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 Mutarama 2021 nibwo impanuka y'ikamyo yabereye mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero. Umuntu umwe ahita hasiga ubuzima ako kanya. Amakuru agera ku kinyamakuru ry'Akadomo.com nuko umushoferi yahise acika amaguru mu gihe kigingi w'imodoka we yahise yitaba Imana. Meya w'akarere ka Rubavu Habereye Gilbert akaba yarabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com ko aho iyo manuka yabereye ari ahantu hari ikorosi, ku buryo rero bikekwa ko umushoferi yananiwe kuhakata. Yagize ati mu by'ukuri yaguye mu ikorosi hari impanuka ikomeye itoroshye kuko ikamyo yananiwe gukata. Abashoferi rero bakaba bagirwa inama yo kubahiriza amategeko y'umuhanda, bagendera rero ku muvuduko wagenwe birinda impanuka za hato na hato zikunze guhitana ubuzima bwabo yewe ndetse n'ubwabo batwaye, cyane cyane kuba batwaye nk'abantu. Nubwo wenda muri iyi minsi imodoka zitwara abagenzi zitari gukora kubera yuko icyorezo cya COVID-19 cyatumye leta y'u Rwanda ifata ingamba zikomeye cyane zirimo no gutuma mu by'ukuri ingendo imodoka zitwara abantu rusange zidakora. Gusa imodoka zitwara ibintu, zitwara ibikoresho by'ubwubatsi zo zirakomeza nk'ibisanzwe, ndetse ingi ikaba yari ipakiye imifuka y'amasima nk'uko mwagiye mubibona. Rero mu by'ukuri reka twihanganishe umuryango w'uyu mugabo wabuze uwabo, hanyuma nawe kandi tumwifurize urukuri ridashira. Hanyuma uyu mushoferi nawe twizeye neza ko ubwo yageze mu nzego z'ubuzima akomeza kugenda yitabwaho, nubwo biba bitoroshye impanuka nk'ingiyi, ntabwo biba byoroshye na gatoya. Reka rero tuve kuri inkuru duce mu gihugu cya Uganda. Nkubwire yuko uwitwa General Lokechi yategetse CID kugaragaza vuba abantu bamaze amezi agera kuri 2 barashimuswe. Umuyobozi wungirije wa polisi ya Uganda Major General Paul Lokechi akaba yahaye amasaha 48 urwego rushinzwe iperereza CID ngo rube rwamaze kugaragaza abantu bose baburiwe irengero nyuma yo gushimutwa n'inzego z'umutekano. Nibikubiye mu rwandiko General Lokechi yandikiye Brigadier General Chris Damurira ukuriye ubutasi ku byaha muri CID na IGP Grace Akuro uyobora ishami rishinzwe iperereza ku byaha. Ni nyuma y'amajwi y'abanyarwanda bakomeje gutabaza basaba inzego z'umutekano kugaragaza abantu zimaze igihe zarashimuse mu bice bitandukanye by'igihugu. Amakuru avuga ko kuva ku itariki ya 18 Ugushyingo ubwo muri Uganda hadukaga imyigaragambyo yakurikiye itabwa muri yombi ry'umunyapolitike Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu, inzego z'umutekano zashimuse abatari bake zikabatwara ahantu hatazwi mu modoka zazo zizwi nka drone. Polisi ya Uganda nyuma y'iminsi igera kuri 2 habaye imvururu zo mu Gushyingo yavuze ko ifite urutonde rw'abantu babarirwa muri 300 yashinjaga guhembera imvururu. Abashimutaga mu by'ukuri abantu benshi ngo babaga rero bambaye imyambaro y'igisirikare y'ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri polisi cyangwa se bambaye civile, bakabakura ku mihanda, amaduka, amasoko aho bakoreraga cyangwa se mu ngo zabo. General Lokechi yabwiye CID ko igihe kigeze ngo rubanda bamenye abashimuse abantu n'icyo babahoraga. Asaba General Damurira ndetse na IGP Akuro kugaragaza amazina y'abafashwe n'ibyaha bakoze kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Yagize ati kwifatwa ry'abantu nasabye umuyobozi wa CID n'umuyobozi ushinzwe iperereza ku byaha kumpa urutonde rw'umuntu wese watawe muri yombi ndetse waba uri no muri kasho iyo ari yose y'inzego z'umutekano zacu. Nategetse kandi ko abo bantu batawe muri yombi bumva ko ari ikibazo ku mutekano wa Uganda bagomba gushyikirizwa inkiko, kandi ibyo bigomba gukorwa bitarenze amasaha 48 nk'uko biteganyijwe mu mabwiriza yacu. General Lokechi akaba yatanze ririya tegeko nyuma y'iminsi 5 Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere muri Uganda General Jeje Odongo nawe ategetse Akuro gukora iperereza kwishimutwa mu by'ukuri bivuga ko ryakozwe n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Gushimuta abantu byumvikanye mu duce twa Rubaga, Kiseka ku isoko, Makerere, Bugorobi, Kawala, Mukono, Entebbe, Puwama ndetse na Buraga. Amakuru avuga ko hagati y'Ugushyingo umwaka ushize na Mutarama uyu mwaka abarenga 30 aribo bashimuswe n'inzego z'umutekano za Uganda, abenshi muri bo ngo bakaba bataragezwa imbere y'ubutabera, yemwe
aho baherereye hakaba hatazwi kugeza magingo aya ngaya. Tukiri mu gihugu cya Uganda, reka mubwire ko umugore wa Bobi Wine yasanze abana be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko amatora arangiye mu gihugu cya Uganda. Umugore w'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu Babi Itungo kuri wa mbere Gashyantare 2021 yasanze abana be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko Chimp Report dukesha amakuru bitangaje, Itungo yagaragaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Igitangazamakuru kivuga ko uyu mugore wari wambaye umupira w'umukara yateze indege y'ikigo cya Qatar Airways imugeza mu mujyi wa Doha muri Qatar, bikaba biteganyijwe ko ahava ahita ayerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 6 Mutarama 2021 habura iminsi 8 ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe, Bobi Wine yahungishirije abana be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajyana n'umuvandimwe wa Itungo. Icyo gihe uyu munyapolitike yatangaje ko yari afite amakuru yizewe ko aba bana bashobora gushimutwa, hanyuma agategekwa guhagarika ibikorwa byo kwiyamamaza kugira ngo yongere ababone. Bobi Wine yatangaje ko we na Itungo baguma muri Uganda bagakomeza guhangana n'ubutegetsi bw'iki gihugu, abana bo bakazagaruka nyuma y'amatora yabaye tariki ya 14 Mutarama. Amatora yarabaye, komisiyo y'igihugu iyashinzwe itangaza ko Perezida Museveni ari wayatsinze ku majwi 58.34%. Kugeza ubu Bobi Wine wagize amajwi 38.8% yemeza ko yibwe ndetse yagiye kurega mu rukiko kugira ngo amatora aseswe. Mu mpera z'icyumweru gishize Bobi Wine yatangaje ko afite gahunda yo gukura Perezida Museveni ku butegetsi mu kwezi kumwe, gusa ntiyigeze asobanura uburyo azabikoramo. Tuve muri Uganda twerekeze muri Zimbabwe. Mbabwire ko umunyemari wabaye umudepite wari ufite abagore bagera kuri 12 n'abana 79 nawe yishwe n'icyorezo cya COVID-19. N'umunyapolitiki wo muri Zimbabwe witwa Luke Fibio Masamvu wahoze ari umudepite uhagarariye Mutasa North mu nteko, akaba yarapfuye ku myaka 62 y'amavuko azize COVID-19 ku itariki ya 30 Mutarama, asiga abagore bagera kuri 12 ndetse n'abana 79. Luke Fibio yari umunyemari n'umunyepolitike uzwi cyane mu ntara ya Marondera, Bindura ndetse na Manicaland. Umuvugizi w'uyu muryango akaba ari muvandimwe wa nyakwigendera John Masamvu yatangarije ibinyamakuru bya leta ko uyu muryango washegeshwe n'urupfu rw'uyu mugabo. Icyo gihe yagize ati, ni umunsi w'agahinda ku muryango wose wa Masamvu, sogokuru w'umuryango wanakoreye igihugu cye mu nteko. Kuri wa gatandatu ushize kandi nk'uko byatangajwe na VOA n'ijwi ry'Amerika, uwari ambasaderi wa Zimbabwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Gentro Ndlovu nawe yarapfuye nyuma y'igihe gitarwaye, nubwo atatangajwe niba yarishwe na COVID-19. Minisiteri y'ubuzima muri Zimbabwe kuri uwo munsi tariki ya 30 Mutarama ikaba yaratangazaga ko abanyazimbabwe 33,273 banduye COVID-19, barimo 25,361 bakize n'abagera ku 1,193 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu gihugu cya Zimbabwe. Ejo kuwa mbere babisabwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta, societe civile, abacuruzi n'abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya Uvira, Walungu, Mwenga na Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritse kwishyura imisoro kugira ngo leta ibakorere imihanda n'ibiraro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Hirya no hino mu mujyi wa Uvira ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi, haba ku maduka ndetse no mu masoko, wabonaga abacuruzi bakurikije ubutumwa bahabwa societe civile mu ntara ya Kivu y'Epfo yo kubuza abacuruzi kwishura no kwishyuza imisoro ya leta. Aho twageze mu isoko rya Maendeleo nta basoresha bigeze bagera muri iryo soko, kuko societe civile yari yabujije abacuruzi gusora imisoro ya leta kuko bayitanga ntiyagire icyo ifasha abaturage. Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko bahisemo gusaba abacuruzi kutishura imisoro ya leta bitewe n'uko leta yanze gukora ibiraro n'ibarabara rya gatanu ribaza umwaka ryarangiritse ariko ntirisanwe. Tumaze imyaka myinshi dusaba leta gukorera abaturage barabara ariko ntacyo yakoze. Uvira, Fizi, Baraka, Kamanyora, Kamituga hari amabarabara biradakora. Muri iki gihe ntiwabona ibiro 25 by'ifu Kamituga udatanze amafaranga 100 by'amakongomani. Hano Uvira ntiwaje Baraka kuko imodokari yagusiga muri Ruwanga kuko wamaze kugwa imodokari 12. Niyo mpamvu twahisemo gutishura imisoro guhera uyu munsi. Etienne Mberabagabo n'umutura gutuye Uvira asanga iki gikorwa cyo kubuza abacuruzi kwishura imisoro
ari ingenzi bitewe n'uburyo amabarabara n'ibiraro byonenekaye, ariko leta ntibisane. Abaturage twese turishimye ko nta muturage, nta mumotari, nta kinyabiziga kigomba kwishura kuko nta muhanda ukibaho. Umuhanda uva muri teritwari ya Uvira uja muri teritwari ya Fizi ari umuhanda nimero 5 warashize. Hari imodoka igenda ikamara ukwezi itaragera Baraka, kandi n'ahantu wa kilometero 130-140. Urumva izindi zirazama umunsi ku wundi, umuturage ucamo yageriwe akarwara akinjira ibitaro. Mbese nta muhanda ukibaho. Turabyishimiye rwose, ndiba kongere gusora, turanavya amaganye kongera gutanga imisoro kuri leta ya Kongo, nta mihanda idukorera. Ibiraro navyo byarashize, urumva hatari umuhanda nta kiraro gihaba, nta biraro. Hari aho abantu binjira mu mitumbu kubera ko nta biraro, hari aho abantu binjira mu myobo, nta biraro bihari. Bamwe mu bacuruzi n'abagenzi bakoresha ibarabara rya gatanu bava Uvira berekeza Rusenda bemeza yuko ibiciro byiyongereye byo gutwara abantu n'ibintu bitewe n'uburyo ibarabara ryangiritse.